Neno la Mungu linataka lituokoe mimi na wewe. Renova. Urashobora kudufasha. Unaweza ukatusaidia. Udusomere muri Yohana 8:11. Utusomee katika kitabu cha Yohana 8:11. Merci. Urakoze. Gerageza kugenda buhoro buhoro cyane today. Nitajitahidi kwenda pole sana kwa siku ya leo. Kugeza kwinjira mu mwanya wa prophecy. Mpaka nitakapoingia kwenye muda wa unabii. Umfashe umvirize ijambo ry'Imana. Nisaidie usikie neno la Mungu. Kuko ivyo ngomba kuvuga. Maana yale ambayo nataka niyaseme. Si bintu mvuga buri munsi. Sio yale ambayo nayasema kwa kila siku. Ariko ni bintu ntegerezwa kwa manibutsa abantu n'amampeza agira. Lakini ni vitu ambavyo napaswa kukumbusha watu ambao nakuaga na bariki. Ni jambo litoroshe ni pia neno ambalo si la rahisi kufundisha katika hii generation. Lakini tunapovitizama vizuri, muda wowote, turindira mu mariage, tusubiri ndoa, turindira mamodoka, tusubiri magari, turindira indege, tusubiri avion, ariko turindira nyigishika Yesu Kristo ashoboye kuza anytime. Lakini tunasubiri na bidii Yesu Kristo anaweza kuja mu mwanya wali wewe wose. Mama munyakira buri munsi nk'umuvugishwa bakorera. Mnakuwa mnanipokea kila siku kama nabii anayewatumikia. Mumuhamagaro w'umuvugishwa. Katika wito wa nabii harimwo kurandagura, gukomvomvora no gusubira kubaka. Piko kungoa, kutengeneza na kukubali tena kujenga. Umuvugishwa yahamagariwe gutegeka ivyo mwisi imwe. Nabii aliitiwa kuamuru vya katika ulimwengu wa kiroho. Umuvugishwa yahamagariwe kubwira abantu ibitaraba kugira ngo bamenye ibibi arindiriye imbere. Nabii aliitiwa kuambia watu venye havijatokea ili wajue vinavyowasubiri kwa mbele. Umuvugishwa yahamagariwe kubwira abantu ivy'Imana ivuga kugira ngo abantu bizere ko Imana ibitwararika. Nabii aliitiwa kuambia watu vile Mungu anasema ili wajue kama Mungu anawashughulikia. Ivyo nivyo abantu bakeneye kuma. Ayo ndiyo yale ambayo watu wanahitaji kwa Mungu. Ariko kandi umuvugishwa ahagaze hagati y'Imana n'abantu. Lakini pia nabii anaketi kati ya Mungu na watu. Kugira ngo abwire abantu icyo Imana ibashaka. Ili awaambie watu kile ambacho Mungu anamhitaji yeko. Mumaze iminsi munyakira iyo ndababwiye ivy'Imana igiye kubakorera. Mnamaliza siku mnanipokea nyakati nikisema yale Mungu anaenda watendea. Munyemerere munyakire igenda babwira icyo Imana ibagomba. Nikubalieni mnipokee nyakati nataka niwaambie kile ambacho Mungu anataka kwenu. Parce que Imana dusenga c'est pas le Dieu des promesses. Maana Mungu ambaye tunamuomba na bgari Imana ya masezerano gusa. C'est pas le Dieu des promesses. Promesse sio masezerano. Sio Mungu wa ahadi. Okay. Ni Imana ya alliance. C'est le Dieu d'alliance. Is a covenant God. Is the Lord of covenant. Ni Imana ya masezerano. Amasezerano bisigura ngo ufise icyo nkubwira, ufise icyo umbwira kugira ngo twese dushitse ivyo twasezerana. Inamaanisha niko na kile ambacho nitakwambia na wewe pia uko na cha kunambia ili tuweze kutimiza kile ambacho tuliweza kukiahidiana. So abantu benshi barindira promise. Sasa watu wengi wanasubiria tu ahadi. Ndakwemereye ko nza kuguha cash. Nikikukubalia kama nitakupa pesa. Ndemerewe kuvyibagira nshatse. Ninakubaliwa kubisahau nikitaka. Ntuza kunyitwarira kuko nakwemereye. Hautoni hukumu juu tu nimekukubalia. Ariko tuvuganye gutya. Lakini tunapozungumza kwa hivi ninakupa hichi kiato nawe unipe pesa. Ntayaguhaye uranyitwarira. Kama sikukupatia unaweza ukaenda kunihukumu. Kuko dufise alliance. Maana tuko na alliance. Alors le Dieu que nous prions, rero Imana dusenga, c'est le Dieu de l'alliance. Ni Imana ya alliance. Nicho kituma dufise Ancien Testament na Nouveau Testament. Ndio maana tuko na agano la kale na agano jipya. So Imana rero Mungu sasa gisi anavyojulikana ni Mungu nyakati anakuambia kitu unasema amen. Irashoboye kugikora canke ntigikore. Anaweza akakifanya au asikifanyi. Kuko nta devoir afise. Maana hana devoir. Ariko Imana ikubwiye iki? Lakini Mungu akikwambia kitu ndaguhaye mariage. Ninakupa ndoa. Ukatuvuga nanje ndakwemereye ko nzoba umudamu w'akarorero. Unapita unasema nami nakukubaliwa kwamba ndakuwa mke wa mfano. Ibyo bagita isezerano ica yihutira gushitsa ivy'isezeranye kugira ngo uzoshitse vyose. Iyo wanaiita agano, anapita nafanya waraka kutimiza alivyokuahidi ili pia atimize vyote. Ico gituma abantu benshi mufisa ama grand forma yuzuyemo ama promesse ariko mudafisa hano mufise alliance. Ndiyo maana watu wengi muna vitabu vikubwa vinajaa ndani ahadi lakini hamna nafasi panajaa agano. Kuko amasezerano ni Imana yihutira gushitsa. Maana agano ndizo Mungu anaharakia kutimiza. Muri no kaye yanje. Katika hii kaye yangu. Handitswe mu indoto prophecy. Panaandikwa ndoto unabii. Ejo bundi arambira ngo agomba kuma 100 million. Ndozi akanambia kama nataka kunipatia 100 million. Sishobora kuvuga amen. Siwezi sema amen. Naandika munsi. Naandika chini. Nzokubahisha kubijanye nayo mafaranga.
kuheshimisha kuhusu pesa. So niwaza kwihuta gushitsa kuko ni ikintu twavuganye is a covenant. Yeye ndo ataharakisha kutimiza, maana ni kitu tulizungumza pamoja, ni agano hati Cyo gituma yetu. dufise ishengero. Ndio maana tuna Abantu kanisa bavana grand format. ya watu wanakufa na grand Yanditsemo ama format. promesse. Panaandikwa ndani ahadi. Bakatavuga ngo Imana ntiyashikanye. Wanapita nasema Mungu Mais c'est pas le akutimiza. Dieu des promesses, c'est le Dieu de l'alliance, Na- the Lord of alliance. Ntabwo ari Imana, sio Mungu wa ahadi, ni Mungu wa agano. So iyo mana ya agano. Sasa iyo mana ya masezerano Niyo mana ngomba ndabigisha. ndiyo Mungu nataka Maze niwafundishe. amezi menshi Ninamaliza miezi mingi ndiko ndababwira ivy'Imana igiye kubakorera. niko nawaambia vile Mungu Ego atawatendea. benshi bariko baravyakira. Ndivyo wengi Ariko wanapokea, reka norosha kare. lakini acha nirahisishe Ndababwira anga. ivy'Imana ibashakako. Niwaambie vile Mungu anavyowahitaji Hama yeko. twe dushitse ivy'igomba naye shitse ivy'igomba. Alafu si tutimize anavyovihitaji, naye pia atimize Ndazi tunavyovihitaji. neza ko Imana iza kubatahuza. Ninajua kwamba vizuri Mungu atatuelewesha. Ndazi neza ko Imana iza kutunezeza twese. Ninajua kwamba Mungu atatufurahisha sote. Ariko benshi tugiye gutabara. Lakini wengi tunaenda Merci, saidiwa. merci pour vos acclamations. Murakoze kubw'amashi yanyu. Yohana 8:11 Yohana haravuga 8:11. ngo nawe ati nawe ati nta n'umwe mugenzi. nta n'umwe mugenzi. Yesu aramubwira Yesu aramubwira ati nanjye singucira urubanza, nanje singucira urubanza niwigire. niwigire. Guhera ubu Guhera ntuzusubire gukora icyaha. Guhera ubu ntuzosubire gukora icyaha. Ntuzosubire gukora icyaha. Ntuzesubire gukora icyaha. Eti usipimi tena kurudi kufanya. Ndakubabariye. Ninakusamehe. Ndaguhaye imbabazi jewe. Ninakupa huruma mimi nakusamehe. Ariko nawe ndagomba yuko unyemerera kutazosubira gukora icyaha. Lakini nawe pia nataka unikubalie kama Lord hautaongeza of tena covenant. dhambi. Ni imana ya It's the Lord of masezerano. covenant. Ni imana ya masezerano. Ndabizi ko muza gufashwa. Ninajua kwamba Yohana mtasaidia. 5. Yohana 5 10 10 kugeza kuri 14. mpaka 14. My God, Cumi ndabona na abantu kwanza. bagiye kuva mu bisanzwe binjira mu bidasanzwe parce que Ninaona je sens watu déjà la wanaenda puissance. kuingia mu visio vya Amen. kawaida kwa maana nasikia tayari nguvu. Haravuga ngo nuko abayuda babwira uwakijijwe Aha. baterega ni ku isabato, Ni ku isabato. Eti ni sabato. ntibyemegwa ko wikorera ikirago cyawe. 11 nawe arabishura ati uwakijije niwe yambariye. Uwankijije ni wambariye kumukiza afise n'icyo akubwira. Eti aliyenifanya mzima ndio aliniambia, kumbe anayekufanya mzima ndio ana kile cha kukwambia. Ingorane munezererwa gukira cyangwa munezererwa guhabwa mukibagira kumva icyo wabahaye ababwira. Tatizo mnafurahia kupona au kupewa, lakini hamfurahi kuwa na muda wa kusikia vile alivyokuambia. Ego. ati uwankijije niwe yambwiye ati korera ikirago cyawe ugende. Ego. 12 baramubaza bati uwo muntu ninde yakubariye ngo ikorere ugende? ariko uwakijijwe ntiyarazi uwariwe. Uwakijijwe ntiyarazi uwariwe. Eti huyo aliyopona alikuwa jua ni nani? Abakijijwe benshi ntibazi uwariwe. Eti wanaookoka wengi hawajui ni nani. Oh my God. Abakijijwe benshi ntibazi uwariwe. Eti wanaookoka wengi hawajui ni nani. Kuko tuvuga gusa ndakwakiriye Yesu. Maana tunasema tu tunakupokea Iyo mwakiriye Yesu. umwakiranye n'inkovu, inkovu nizimuriko kubera kumudigadiga, inkovu ziriko kubera kumutabagura. Unapompokea unampokea na vidonda, tena hivyo vidonda sio nyakati walikuwa wanamtekenya, ni nyakati walikuwa wanamchomeka. Ndasenze ngumenye uwariwe. Ninaomba ujue ni nani. Today ngomba kuvuga ibintu utamenyereye kumva, ariko nyemerera ndabikubwire ugende Ninataka niseme utabara. vitu hauzoei kusikia, nasema lakini nikubalie usikie ili uende usaidiwe. kuko Yesu yaciye yigira kuko aho hantu hari abantu benshi. Hari abantu benshi. Eti palikuwa watu bandanya. wengi. 14 hanyuma y'ibyo Hanyuma Yesu amubona mu rusengero. Yesu aradusanze mu rushengero Yesu none. anatukuta kanisani sasa. Wa mugabo yagukijije abarozi mu ikarti. Ule Bwana aliyetuponya Wa mugabo wachawi. yagukijije abagomba Ule kugufunga mu ikarti. aliyetuponya waliotaka kutufunga. Aragusanze mu ishengero. Anakukuta kanisani. Agusanze he? Anakukuta wapi? Iri jambo rivuze ngo adusanze he? Eti anatukuta wapi? Okay, amubwire.
aramubwira Aha. ati raba wakize raba wakize. eti tizama umepona, ntugasubire gukora icyaha. usiongezi tena kufanya Murumva kandi dhambi. byasubiye kuvuga aho ndakiza. Unasikia tena vile ambavyo wanasema ule mwenye ana Ntugasubire gukora icyaha. eti usipimi kamwe kufanya tena dhambi, kugira ngo ntuzubone ibiruta ibya mbere. My Jesus. Uyu mugabo yaramaze imyaka 38 ku kidengeri amubwiye ngo azobona ibiruta ivya mbere ariko uca afata arakira. Huyu bwana alikuwa anamaliza miaka 38 akiwa kwenye maji, angerudia kuona vya kwanza, angekufa kabla hata hajapona. Ariko wagukijije. Lakini Ni wakubwiye ngo aliyekuponya ntusubire gukora yandi manyanga. ndiye anakuambia usiongezi kufanya ingine makosa. Ego. Ndiyo. Ego. Ndiyo. Ndabizi ko aribwo butumwa bwa mbere badatera kw'imbuto ariko nibwo butumwa bwa mbere buzana solution. Ninajua kwamba ndiye habari ya kwanza ambaye hawapandi mbegu, lakini ndiye habari ya kwanza inaleta jibu. Ngo ntusubire gucumura ukundi. Niyo time ntusubire gucumura ukundi. Eti usiongezi tena Andika kufanya teme dhambi. genda ntusubire gucumura ukundi. Andika teme nenda na usiongezi fanya dhambi Aramubwiye ngo tena. ntusubire kubikora ukundi kuko ushobora kubona ibyago biruta ivyo. Akamwambia usiongezi kuvitenda tena, maana unaweza kutana na shida zaidi ya hayo. 15. Garisikiriza ngaho. Tugende rero kuri Yesaya. Tuende kitabu cha Isaya. My brother Isaiah. Ndugu yangu Isaya Thank you. 26 murongo wa 2. 26 mstari wake wa pili. Uno musi naje kumwigisha please. Leo nimekuja kama vile mwalimu. Ego. 26:2. 26:2. Listen this. kabiri haravuga ngo Aha. nimwugurure amarembo Nimugurura amarembo. Eti wekeni wazi malango yake, kugira ngo ihanga rigororoka likitondera iby'ukuri lishike. Ari ihanga ritapfa kwinjira, ari ihanga rifisa aho ryinjira, irindi hanga ridafisa aho ryinjira. kuna taifa halikufi kuingia popote, kuna lile linakubaliwa kuingia na lingine halikubaliwi Muzike kuingia. Bibiliya zanyu twi. Fungeni Biblia zenu tusome. Turiko dusoma amajambo Tuko tunasoma maneno adufasha gutahura icyo Imana igomba. anatusaidia kuelewa kile ambacho Mu Mungu gitabo cha anahitaji. Jeremiah, Katika kitabu cha tumubona Yeremia Jeremiah tunamwona Yeremia mu gice ciwe ca 23 katika mstari wake wa 23 agaragara nk'umuntu anaonekana kama vile yarungiswe mtu n'Imana ku bantu ametumwa na Mungu kwa kugira ngo watu batumbere. ili waelekee. Uyu Jeremiah Huyu Yeremia yaravugishije ibintu byinshi cyane, alitabiri mambo mengi ariko sana, Jeremiah nyene lakini huyo ari igihe Yeremia vyashika akabwira abantu ivy'Imana bagomba ko. kuna nyakati pilitimia anaambia watu venye Mungu anahitaji Muri kwao. Yeremia 23:22 havuga ngo Yeremia iyo aba 23:22 barabaye mu nama yanje baba batumye abantu banje bumva amajambo yanje kandi baba barabahindukije bakava mu nzira yabo mbi no mu bikorwa vyabo bibi. Imana iremeza yuko uwabaye mu nama yiwe afise devoir yo gutumbereza abantu bakava mu nzira. Mungu anakubalisha kama aliyekuwa katika mkutano wake yuko na devoir ya kuelekeza watu ili watoke kwenye njia Jewe mbaya. muwama aba mu nama zima. Mimi ambaye niko mtu ambaye nakuwa na mkutano katika Ni Mungu, vyiza yuko ndababwira ivy'Imana igomba. ni vizuri niwaambie vile Mungu Kuko ngaha anavyohitaji. Imana ariko iravuga kubijanye n'abavugishwa batarimo n'abavugishwa bo. Maana Mungu hapa alikuwa anasema kwa manabii wa kweli na wa Avuga ngo uongo. iyo baba barabaye mu nama zanje Anasema hawa watu wangekuwa kwenye bari mikutano kuba barabwiye abakobwa banje wangekuwa wameambia mabinti bareke wangu masturbation. waache Barikuwa babwiye masturbation, abakobwa bangu wangekuwa naambia mabinti bareke wangu ubusambanyi. waache uzinifu, Barikuwa babwiye abo bagabo wangekuwa naambia wa bubahe bwana abadamu babo, waheshimu wake, bakunda abagore babo. wapende wake iyo bari zao. kuba babaye mu nama zanje Ijapo wangekuwa mna bari shauri kuba babwiye abo zangu, badamu ngo banyugwe n'abagabo babo. wangekuwa liambia hao wa mama Iyo bari kuba babaye mu nama zanjye, wangekuwa walikuwa bari mkutano kubwira abo wangu, bantu bareke ubusuma, wangeambia hao watu waache bari kubwira abo bantu usiwizi, bareke ubwicanyi, wangeambia hao watu bari waache kubwira abo bantu uiwaji, bareke inzigo, wangewaambia waache bari kubwira abo bantu rumbaya, bareke ubwicanyi, wangewaacha waambia bari kubwira abo bantu wangeambia bareke watu ubujyaja. waache unafiki. So narabateguye yuko jewe nigishirijwe kuvuga ubutumwa kwitanganyika, narabwiye ubutumwa amazi. Niliwaandaa kama mimi nimeandawaga kuhubiri baharini, kuhubiri maji. So ibintu bitarimo amena navyo biramfasha. Vitu venye havina ndani ya amena navyo Iyo aba vinanisaidia. barabaye mu nama za Eti ingawa wangekuwa mwenye shauri Listen this zangu, God, umviriza Imana. sikiliza huyo Mungu. Umurongo 23. Mstari wa Mbega 23. ndi Imana igarukira hafi gusa. Eti mimi ni Mungu ambaye Ni narudilia jewe karibu. uhoraho mbibajije. Ni mimi Mungu Sindi Imana nauliza. ishikana kure nawe. Siko Mungu
Mungu ambaye nafikisha mbali iyo hapo, Mana huyo igomba Mungu kukubwira ngo anataka singarukira mu kukwambia nzu y'iwanyu gusa sirudili nyumba yenu n'ahantu tu, wadepoje dosiye ndashikayo. hata fasi ambapo la deposit dossier Sini nafika, Mana siko igarukira Mungu muri chambre yawe gusa. linarudilia chumbani No muri kwako. Amerika aho wagiye gusaba visa nshikayo. Hata Amerika mahali ambapo ulienda kuomba visa Ariko iyo nafika, Mana yivuze lakini huyo Mungu igomba anayejisema yuko abantu bayo anahitaji watu bava mu wake nzira zabo mbi. watoke katika njia za Igituma ubaya. munyumviriza uno munsi Kwa nini mnanisikiliza ego kwa nahora leo? nitwa Suguje Ndivyo nilikuwa naitwa ariko mari Suguje, gusanga nkisambana nka Suguje. lakini mngenikuta ningali nazini Mwari kama kusanga kuri Suguje. podium mfise urumogi. Mungenikutana niko Na kupodium numwe muri navuta mwebwe yari bangi, kunyumviriza. hakuna hata mmoja angenitii. Aya majambo ndiko ndavuga Haya maneno siyo ninayoyasema siguro y'agakiza. sio tafsiri ya Agakiza ni wokovu. ukwakira Yesu. Wokovu ni Ariko kupokea Yesu Kristo. wakiriye Lakini unapompokea abonekera mu bikwamako. anaonekania katika vile ambavyo matunda bimeze. unaonekanisha. Ndivyo Biblia ilivyo. ivuga ngo Biblia inasema kabradia kabradizo. Ozakra- Biblia ivuga ngo Biblia kuko inasema abamwakiriye eti nibo waliyempokea bize izina ryiwe. ndio walioamini neno Abagize jina lake, iki? waliofanya nini? Abamwakiriye. Waliompokea. Reka ndakubwire wa musore, Acha nikwambie wewe Ni wewe mvulana, nyene mbwiye. ni wewe ntushobora nakwambia, kunyakira jewe mu nzu yawe hauwezi ukanipokea mimi mnyumba ukigira yako, masturbation twicaranye. upite unafanya masturbation tukiketi Ugikora pamoja. masturbation uranyemeje uko utarakira Yesu kuko ntushobora kwisambanya mwicaranye na Jesus. Ukingaliki unafanya masturbation, hauwezi ukanikubalisha kama umempokea Yesu, maana hauwezi ukajimasturbe mko na Yesu. Abamwakiriye Walompokea niyabahaye amadolari gusa, akuwapatia dala Yarabahaye peke yake, ububasha. lakini patia ubwo uwezo, bubasha muri bo hayo mamlaka ndani yao, bukabahindura abana b'Imana, anawabadilisha wana wa abana Mungu. batagwara, Watoto hawagonjwi, abana badafatwa watoto n'abatayimu, hawakamatwi na abamwakiriye mapepo, waliompokea dufise ubuzima tuko bw'Imana, na uzima dushoboye wa Mungu. gukiza indwara nk'uko Tunaweza Imana tukaponya izikiza. magonjwa kisi Mungu anavyoponya. Abamwakiriye Walompokea bigaragarira mu kumwakira. vinaonekania mkumpokea. Ukihagarara munsi y'igiti Ukiwa ukingalika unasimama chini ya ukora mti, karesi kuva saa moya kugeza saa tano y'ijoro, unafanya karese toka saa moja urane mpaka ya saa- makenga unanitia nka mashaka. Yesu muri kumwe, Amko pamoja kuko na jewe Yesu, nyene dadi wawe maana mimi peke twohagarara na hafi y'igiti tukisimama uri pamoja kumwe mbele n'umusore uko na no kijana, kumusoma kwitama niwo bikora. hata kumbusu kwenye mashafu wa Asangwa uwezi. rero uriko urakwegana ibyo mukwegana haja munsi y'igiti, Ingawa unakokotana vyo unakokotana chini ya preuve mti, suffisant yuko Yesu mutari kumwe. biragaragaza mukuri kama hauko Kuko pamoja na abamwakiriye, Yesu, maana uwo walompokea, wakiriye muragendana, ule ambaye umempokea, uwo wakiriye muricarana, mnaketi uwo naye, wakiriye murasangira. unaipokea mnakula Ijambo ry'Imana naye. rirambwira Neno la Mungu ngo Herana linanambia mpagaze ku rugi eti tizama nasimama kwa ndatotora, mlango ninagonga. Herana mpagaze ku Eti rugi tizama nasimama kwenye mlango ndatotora, ninagonga. uwugurura Atakayefungua akanyakira, ananipokea, ndinjira, ninaingia, ndicara, ninaketi, tugasangira nawe. tunachangia naye. Ntushobora gusangira na perezida ufatwe na nyumba kumi. Hauwezi ukachangia na rais ukamatwe na nyumba Hawa kumi. ntibishoboka. Ntushobora Haiwezekani. gusangira kuri table imwe na president. Hauwezi ukachangia kwa meza moja na rais. Gucutinya convocation ya OPG. Eti uokope convocation ya OPG. No. Hapana. Mumwemerere mumugururire. Kubalieni mumfungulie. Mumwakire mwicarane. Mumpokee mketi Maya pamoja. badosa badexa badosh. Listen this. Umvivi. Ibigaragaza ko wamwakiriye. Kinachoonekanisha kama unampokea Nabikweretse. havikuoneshi. Mfise abana banje ngaba nkunda banyuba. Niko na watoto wangu wanayenipenda, Nigiye ninjiye wananiheshimu. mu quartier aho bari. Hata nikiingia mkartie Change walipo tuhuriye hano mu nzu. au tukikutana mnyumba, Atangura kwipanga ukuntu yicara. anaanza jipanga Mwana gisi we. hata Dati. keti. Uyo ni jewe nifitiye ibiro 60 sizi ko bikwiye. Huyo ni mimi, niko na vilo 16, sijui hata kama Kwera vinaenea mafungo menshi sizi ko bikwiye. kwa juu ya mafungo mengi, sijui kama ningaliki na hivyo Uwo ni vilo. jewe. Huyo ni mimi. Niwumva yuko wari kuba uzi ko Yesu mwicaranye ata muntu mari kwicarana ku ntebe y'ishure ngo agufate kuri page kuri kwise kuko mbabarira mvuga mateme. So unasikia kama tungekuwa tunaketi Weza pamoja God shuleni, bless you. haungekubali mtu akuguse kwa kwise. No. Bari abanyeshure Kuna wanafunzi ugasanga yicaye ku ntebe. unakuta ameketi kwa Kadogo keti, yicaye ngaha. kadogo anaketi Nawe hapa yicaye na yeye ngaha. anaketi hapa, Kadogo akamukora ku kuguru. kadogo anamgusa Kugira ngo kumguu yemeze kwa kiti. ili akubalishe kama naokoka. Ndeka agira ndeka hano ukuboko kurino umubwiye ndekino kandi ukuboko kurino wari kugira guca Anafanya ndeka. niache huku na mkono huko, lakini ingekuwa unatoa mkono moja kwa moja. So isi ndeka Hii sio niache. ukeneye kwa kureka. Ukitaka Urahaguruka. akuache, unasimama. Mwigisha Mwalimu, urabwira uyu muntu ko tablo itimukiye ngaha ambia yandike kuri huyu tablo. mtu kama tablo haikuhamia hapa, andike kwenye tablo.
So nimba waruzi ko wicaranye na Yesu, sasa kama unajua kama umeketi na hari ibintu Yesu utari gukora. kuna vitu Simvuze bino haungevifanya. bintu Sisemi haya kugira ngo mambo ndagucira urubanza, ili ni kuko kuhukumu, umucamanza yarakubabariye. maana unaweza Ariko kuhukumu kuze bino alikusamehe, bintu lakini nasema kugira ngo haya umenye neza ili umucamanza. ujue kwamba umehukumu. Tubona Yesu rero Tunaona Yesu mu gice sasa cy'umunani katika sura yicara 8 ahantu anaketi ariko fasi arigisha. yuko igihe nafundisha. umwami wanje yariko arigisha, Nyakati mfalme wangu alipokuwa Sinzi vile alikuwa anabwira nafundisha, abantu. sijui vile alikuwa yariko anaambia ababwira ko watu. Imana ari nziza, Alikuwa anaambia Mungu ni yariko ababwira mwema. yuko abitwararika, Alikuwa anawaambia na kuko yaravuye washughulikia, mu masengesho, maana alikuwa anatoka yariko maombi, anatanga prophecy, alikuwa anapana unabii. icyo yariko arakora cyose Kile alikuwa cyari nakifanya cyiza, chote kilikuwa kuko ni umwami kizuri, mwiza, maana ni kuko ni mfalme, Imana nziza, ni Mungu kuko ni mwema, umukunzi ni mwiza, mpenzi kuko ni mzuri, inshuti ni nziza, rafiki kuko ni mzuri, umuvyeyi ni mwiza, mzazi kuko ni mzuri, umuvyeyi ni mwiza, mzazi kuko ni mzuri, Imana ni nziza, Mungu kuko ni mzema, umuremyi arema neza. ni muumbaji Imana anayeumba izi vizuri. kwitonda mu gukora, Mungu anajua kuwa makini kwa itigeze yibesha kutumika. ngo ijisho rimwe ribe ngaha irindi ribe ngaha, ariko Akuwaiti. lotie qui a fait l'esthétique pour créer l'homme. Akuwahi On peut acclamer kidanganya, encore une fois turashobora pour ce Dieu gukomera là. amashi kandi uyo mana Il est le ciel tout puissant. ni Imana Il est yuzuye le Seigneur ubushobozi, des armées. ni Imana C'est nyamigabo, notre Dieu, c'est ni notre Imana papa. yacu, ni papa Il nous wacu, aime, il nous aime. aradukunda Mais kandi en aradukunda, échange, ariko dufise devoir yo kumukunda. tuko na kazi ya kumpenda. Najua yuko niwugurura amatwi ya kuwa ukanyumviriza, ukifungua sikio uzaba ukinisikia wugururiye ibintu vyinshi mu buzima bwawe. utakuwa umefungulia mambo mengi kwa My maisha yako. Jesus, nariko ndavuga, nariko ndamubona Nyakati nilikuwa nasema, nilikuwa ahejeje kuba namuona ariko arigisha, alipomaliza kufunza, Abafarisayo Wafarisayo barafata umukobwa wakachukua binti baramuzana, wakamleta. bashitse imbere yiwe, Walipofika mbele baramubwira, yake uyu wakamwambia mudamu eti huyu mama twamufashe ariko tulimkamata arasambana. akizini. Ubwo n'ubujyaja, Huyo ni unafiki. ntiyariko arisambanya, Akuwa yariko anajizinisha, arasambana. alikuwa Uwo bariko anazini. barasambana arihe? Mwenye walikuwa wanazini naye yuko wapi? Bamuzana wenyene, Wakamleta ye peke, bamushikana imbere y'umwami w'ubwiza. wakamfikisha mbele ya mfalme wa My God and my utukufu. King Jesus. Imana yanje Yesu Arabaraba. Harimo akawatizama, abatama n'abakecuru. palikuwa wazee na mabibikize. bamuhagaritse imbere yiwe, Walipomsimamisha mbele Itegeko zake, ryavuga amri ilikuwa yuko inasema bategerezwa kumukubita ya amabuye. kuwa wanapashwa mpiga Ariko muri mawe, ico gice, lakini katika hiyo bavuga ngo nafasi bamuzanye kugira ngo bageze Yesu, wakasema wanamleta ili wamjaribu Yesu. bisigura ngo ntibari bakiri mu bantu bubahiriza amategeko, bari abantu binjiza abantu mu mitego biciye mu mategeko. Walikuwa sio watu wanaheshimu amri, lakini ni watu wanatia watu kwenye mitego kupitia amri. Kuko barikuwa buha amategeko, barikuwa bamwiciye mu quartier, Maana wangekuwa wanaheshimu amri wangemuuia kandi barikuwa mkatie. bubageko bari kumuzana n'umugabo basambanye, Tena wangekuwa wanaheshimu amri wangemleta na mume na wana ariko barikuwa ngo bagomba alikuwa kugeza utagezwa. lakini Biblia inasema walikuwa wanataka kujaribu Bahejeje asiyejaribiwa. Walipomaliza Jesus simama, arabaraba. Yesu Acharunama akawatizama, hasi. akaunama chini. Nuzi gituma yunamye, Haujui kwa nini igihe cyose aliyeunama. wagirije abandi, Nyakati zote unahukumu uwejeje wengine, kugurura kugira ngo agusuzuma amenye uko umeze. unakuwa umemaliza kufungua ili akuchunguze ajue Sindiko ni ndakwagiriza, vipi. ndiko ndakwigisha. Siko na kuhukumu na Ariko Yesu amaze kufundisha. kubona bajya bamwagiriza, Lakini Yesu alipoona wale Biblia walio, ivuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni igisesemwe imbere y'Imana. Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni Yesu ni kichefuchefu mbele ya Yesu Bwana. atarasesemwa. Yesu akasikia Acharunama kichefuchefu, hasi. akaunama chini. Baramubaza kandi, Wakamuuliza Acharavyuka. tena, akamka. yariko arandika hasi. Alikuwa anaandika Nzobabwira ivyo chini. alikuwa anaandika. Nitawambia vile alikuwa Arababwira, anaandika. Akawaambia udafise icyaha mwenye ana dhambi amutere irya mbere, ampige la kwanza. udafise icyaha Mwenye hana amutere irya dhambi mbere, ampige la udafise kwanza. icyaha Mwenye hana amutere dhambi irya mbere. ampige. Koma irambwira Biblia nasoma ngo umwe inanambia wese arasoboka, eti umoja Uhereye ku akachomoka batama. kuanzia kuwazee. bisigura ngo bahereye ku bafise 80, Inamaanisha walianzia wenye Agenda ku bafise 70, makumi saba agenda ku ikafuata, bafise 50, makumi tano agenda ku wakafuata, bafise 40, makumi nne agenda pia ku bafise wakafuata, 30, pakaenda wa agenda ku bafise 30, 20, pakaenda kuwa 20, n'abapeti bato bato na wapeti bakeza wadogo wadogo wa miaka 15 bagenda n'amabuye yabo kugira ngo baponde imise kukujya mutwe Yesu yarajeje kuutabara. wakaenda na majiwe yao ili waponde mise, maana kile kichwa Yesu Nagomba alikuwa. ndakubwira yuko umutwe Yesu yatabaye ni wewe. Nilikuwa It's nataka very, very nikwambie kama kichwa Yesu aliokoa ni Kuko wewe, ivyo wakoze vyari bikomereye gupfa 100%. maana vile ambavyo ulifanya
manyanga vilikuwa na kukubalia kufa asilimia kwa jewe mia. hoho ntibari kungubita amabuye, je byari gusaba ko banshishako blende. Mimi kibisa haingeomba kupigwa mawe, wangenipitisha eko blende. Ariko Jésus m'a sauvé. Lakini Yesu Jésus t'a sauvé. Yesu Jésus nous a sauvés. Yesu On peut acclamer pour ce Jésus là. turashobora gukomera amashi uwo Yesu. Maintenant, Aho listen now. umva Listen now. ubu Listen this. umvibi. Ahejeje Alipomaliza akamka, arambaza arakubaza. akaniuliza, akakuuliza, Babano bagucira urubanza bari he? wale watu waliokuhukumu wako wapi? Bagiye Wameenda, nanje nami sindagucira urubanza. siwezi kuhukumu. Nyumviriza ngaha neza. Nisikie hapa Uyu niwe vizuri. mwami y'amaca urubanza. Huyu ndiye mfalme ambaye ana kazi ya kuhukumu, Ariko ahejeje guhindura ivyagezwe ngaho nyene. lakini anamaliza kubadilisha ya vya kale, Kuko niwe sezerano rishaka. maana ndiye agano Kuko niwe jipya, yujuje isezerano rya kera. maana yeye peke yake ndiye alijaza agano Ariko la mu kurangiza kale. isezerano rya kera Lakini kwa kumaliza agano la kale Aravuga. anasema, genda nenda ntusubire gucumura ukundi. usiongezi kufanya zambi You tena. got this? Urumva ivyo? Go! Genda Ntusubire gucumura ukundi. usiongezi kutenda zambi Go! tena. Nenda Ntusubire gucumura ukundi. usiongezi kutenda zambi kiu Go! tena. Nenda Ntusubire gucumura ukundi. usiongezi kufanya zambi Twaciye tena. tugenda mu gice ca gatanu. Tulipita tunaenda katika sura Tubona 5, umuntu tukaona yaramaze mtu imyaka agwaye. alikuwa anamaliza miaka Nitwari anagonjwa. tuzi igituma agwaye. Hatukuwa tunajua kwa nini anagonjwa. Yesu ntiyamubajije ibyaha vyiwe mu kumusengera. Yesu hakumuuliza zambi zake Uko niko mkumuombea. nyene yagukijije atarinze guharura ivyo wakoze. Hivyo ndivyo aliyokuponya bila kusabia ulivyovitenda. Uko nyene niko yakwitwararitse atarinze guharura ivyo Hivyo wagendeyemo. ndivyo aliyokushughulikia, Iyo. hakutizama ulivyovipitia Uko nyene ndani. niko yahisemwo Hivyo ndio amechagua kugukura mu basani akakuzana mu bavugishwa adaharuye ivyo wakoze. Mwanabii pasipo kusabia Uko nyene ulivyovitenda. niko yagukuye mu basambanyi Hivyo ndivyo alikutoa mwazifu, akuzana mu bagororosi adaharuye ivyo akakuleta wakoze. mwatakatifu pasipo kusabia Uko nyene niko ulivyovitenda. yagukuye mu bisambanya. Hivyo ndivyo alikutoa Ivyo mwakufanya biganza arabiha umutayi kugira ngo utangure business. akakupatia mtaji ili uanze Uko nyene niko yagukuye mu kabare akwimurira mu ishengero hivyo hita Lord of ndivyo Glory. alikutoa mkabari akakupeleka mkanisa. Uko nyene niko yagukuye mu vyumba vy'abafumu Hivyo- akuzana mu vyumba vy'abavugishwa. Hivyo ndivyo alikutoa mchumba cha wafumu akakuleta mu vyumba vya Tumva manabii. nezerewe Ninasikia, kuko ndiko ndibuka ninafurahi, ivyabaye. maana nakumbuka Kwa vilivyotukia. rukundo kwiwe obashakana bose bwabulukasa murugo. My God, urukombivu kwa rukundo rwiwe yele baboseka bosh yasanze yasanze ndeme asomo zumuti aramumureza umururubani sinari kumbitwi ndema mu mutima wanje warukundo kwishe y'amaraso yiwe bwa
kufa. ubuntu busanga umugabo ku kidengeri, Neema ikakutana Bwana kwenye ubuntu bwasanze umudamu kisima. mu Kamenge, Ilikutana mama ubuntu Kamenge. bwasanze umudamu mu Ngagara, Neema ilikutana ubuntu mama bwasanze umudamu mu Ngagara. Buyenzi, Neema ilikutana ubuntu mama bwaragusanze mu Buyenzi. Gisagara, Neema ilikutana ubuntu bwaragusanze mjini. ku Gatumba, Neema ilikukutana milimani. ubuntu buragutumbera. Neema Ndumva umutima wanje inakuelekea. unezerewe. Ninasikia roho yangu Igihe inafurahi. nakijijwe Nyakati Sinari mu nilipookoka, masengesho. sikuwa maombi, nari mborewe, nilikuwa mlevi, nimelewa, ariko ubuntu bunsanga mu kaboregwe. lakini neema ikanikuta Igihe mulevi. nakijijwe Nyakati nilipookoka, sinaruwirinda, sikuwa nari mu busambanyi. nayejilinda, nilikuwa muuzinifu. Ubuntu budusanga ahantu habi. Neema inatukuta Reka ndakwereke pabaya. icyitwa ubuntu. Acha nikuoneshe kile kinachoitwa Ufashe neema. telefone yawe Ukichukua simu yako ukayiha umuntu, unaipatia ubwo ni mtu, ubuntu. hiyo ni neema. wayimuhaye ataco yatanze, Ulimpatia hakutoa Ariko ujya chochote, muntu, lakini huyo akachafata ijya mtu telefone, anachukua simu akaimena hasi, anaibomoa wari chini. wayimuhaye, Ulikuwa umempa, ariko birakubabaza. lakini vinakuumiza. that's the grace. Ubwo ni ubuntu. yaradukijije ku buntu, Alituokoa kwa ariko neema turiko peke turiyonona yake. turamubabaje, kuko we wakijijwe ku buntu ariko we yagukijije ku ngoni. Lakini tunapojichafua vinamuumiza, maana alikuokoa kwa neema, lakini wewe unamuumiza kwa ngomba yuko fimbo. muguruka amaso. Linataka tufunguke ndumwigisha macho. w'ubuntu, je sais ce que c'est la grâce. Niko mwalimu wa neema, najua niki ubuntu. twarababariwe ibyaha vya kera, Tumesamehewa dhambi za twarababariwe ibyaha kale. by'ubu, Tumesamehewa dhambi za twarababariwe n'ibyaha sasa. tuzokora. Tumesamehewa na Ivyo dhambi ndabizi tutakazozifanya, neza. hayo nayajua Ariko igihe vizuri. shetani yahuye na Yesu, Lakini shetani alipokutana hari na Yesu, handitswe, palikuwa naho pameandikwa, yokwitembagaza, hata kijiangusha Abamarayika baramusama. wamalaika Ariko kubera ko ari watamwokota. shetani yabimubwiye, Lakini maana ni shetani yaramubwiye ngo, alimwambia, "Ntukagerageze Imana yawe." usijaribu Mungu Ego wako. turababariwe. Ndivyo ariko tumesamehewa. niwabikora n'ibigirangana, Lakini ukivifanya uzoba kwa uriko urumvira kutaka, shetani. utakuwa uko na Naguhanira shetani. icyaha, Hakupigii aguhanira dhambi, kumvira utari we. anakupigia kutia sie. kuko ibyaha byo twarabibabariwe. Maana dhambi tumesamehewa ariko zamani, kumuyoboka niwo mugabane w'ubuzima bwacu. lakini kumtii ndio sehemu ya maisha Rero yetu. ubuntu Neema ni ikintu twahawe nyene, ni kitu twari tulichokipewa. dukwiye gupfa, Tulikuwa tunastahili turatabarwa. kufa natanze tukasaidiwa. akarorero ka telefone, Nimepana mfano wa simu, agacayifata anaikamata, ukaikubita. unaipiga. Nyeneyo, Mwenye naho nayo atagukubita, hata kama asikupigi, bizomugora kuguha. yatamuya ngumu kukupa. nyeneyo Mwenye nayo naho atagukubita, hata kama hakupigi, bizomugora kuguha, itamuya ngumu kuko azokwita kukupa, umwononyi. maana atakuita mharibifu. jenyene ndagwaye kano gashwara kanje, Mimi pia nikikupatia Ukatuka huyu honyora mshwari, mu vyondo. unaikanyaga niwitege ko kuudongo. nzogwipanga. Usisubiri kama nitakupatiaga suruali. mari muzi ko ubuntu Ulikuwa unajua kama bugenda neema busumbasumba, inaenda inapishana mari muzi ko kupitana. mvugishwa ku buntu. Ulikuwa unajua kama Nawe natabiri ufise kwa ubuntu, neema, na wewe una ariko neema, ntuvugishwa. lakini hautabiri. bisigura ngo yari yiteguye kuguha ubundi buntu, ariko igihe wanonye ubuntu bwa mbere n'ubwa kabiri ntashirako. Inamaanisha alikuwa amejiandaa kukupatia ungine neema, lakini ukiharibu ya kwanza, ya pili ya kupi. ucuzana rezonema, Unaleta Imana raisonnement si umuntu, eti Mungu si niraba mwanadamu, nk'abantu, hatizami kama ariko gusa watu. wibuke ko yaturemye mu ishusho yawe. Lakini kumbuka, alituumba kwa mfano hari ibintu bimwe wake. biturimwo, Kuna vitu vimo ndani cyane cyane yetu, guhitamwo, sana sana kufanya ni shua. kapasite iri mu Mana gusa. Ni kapasite imo kwa ndani ya abamarayika nibagira shwa, malaika wafanyaji Barabwira, shua, "Go!" wanawambia wende, Icara. iketi. ariko twebwe Lakini arakubwira sisi reka, anakwambia ukavuga, acha, oya. unamwambia hapana, urafise shwa. uko na nico gituma shua. avuga ngo ndashize imbere ya urupfu n'ubugingo, hitamo. Ndiyo maana anasema natia mbele zako kifo na uhai, shira chagua. imbere yawe umugisha n'umuvumo, hitamo. Natia mbele yako baraka na laana, hari akaririmbo chagua. twaririmbye muri 93 Kuna kanyimbo tulikaimbaga mno na ntrua, muri vya bihe vy'ikiriyo, katika ile nyakati ya Warakashira kilio, kuri RTNB. walikuwa nakawekeza RTNB. hitamo neza, hitamo Yesu, nawe satani wenu mubeshi. hitamo neza, hitamo Yesu, nawe satani wenu mubeshi. hitamo neza, hitamo Yesu, nawe satani wenu mubeshi. araswaganya agakubita amacenga,
akakubesha Anakudanganya. ngwibi ni Eti vyiza haya ni mema. kandi Tena umutego mtego kujana mucobo unakupeleka mushida. gira umuhunge we Mukimbie. hitamo Yesu we hitamo neza hitamo Yesu nawe satani we numubeshi niwe yabeshe Ndiye alidanganya. uja Yuda Ule Yuda. aramubesha Akamdanganya. gogurisha Eti Yesu amgundishe niba Yesu. mufata Awatamkama. wazonyika Atanyika. Yuda Yuda nawe naye. aramugurisha Akamuhusisha. Yesu apfuye Yesu alipokufa. Yuda aliyahura Yuda akajiua. hitamo neza we hitamo Yesu Itamoneza, hitamo Yesu nawe satani we numubeshi wewe mukobwa Wewe binti. arakumvisha Anakusikilizisha. gogenda hija Eti nenda kule kuruja kwa ule musore kijana. goni Eti wasenga ukiomba wamalaika bahava baza watashuka, bagukureyo wamkutoleko. ushitseyo Ukifika eko, urasambana unazini. wisanga mu vyago neza hitamo Yesu nawe satani we numubeshi yamagutega Anakutega imitego mitego myinshi myingi. ngofata kamwe Eti chukua kamoja, nangorane hakuna tatizo. ngona bandi Eti na wengine barakanyoye walikakunywaga. akakwosha Anaku- ngona Yesu senga Eti Yesu unayemwomba. yigeze guko Alipimaga rinzoga iryoshe kutumika pombe ishikali. ukamumvira Ukamtii. ugafata kambere Unakamata kakwanza. akakabiri Kapili. ukisobako Unajikojolea ukamaramara we Unaibika. hitamo Yesu Itamoneza, Yeah. itamo Yesu, mama yo nawe satani Yeah. we numubeshi. arakubesha Anakudanganya. ni wamwangira Eti ukimkatalia uwo musore huyo kijana ava guheba atakuacha. ukavyemera Unavikubali. akagutwaza inda Anakubebesha mimba. agacanyika Anapita na nyika. ukamaramara. Unaibika. hitamo neza hitamo Yesu nawe satani we numubeshi arakuryosha Anakufurahisha. gufate ku nguvu Eti ukamate kwa nguvu mtu. ukiheza Ukimaliza, bagutwara mu wanakupeleka mimba mimba. 25 Miaka ni 25 myinshi, ni nyingi, reka acha kwibesha. kujidanganya. Itamoneza, Yeah. itamo Yesu, Yeah. nawe satani we numubeshi warahamagawe Uliitwa. reka kudandaza ingabire Acha kuchuza karama. arakubwira Anakwambia. bataguhaye uzokena Wasipokupa utakuwa utanguye maskini. kwakira Unaanza kupokea. akakumaramaza Anakuaibisha. nguru Eti uko musuma itamoneza, hitamo Yesu nawe satani we numubeshi hitamo neza Chagua vizuri. hitamo ntare Chagua nawe simba. satani Na we shetani yeye ni muongo. numubeshi itamoneza, hitamo Yesu nawe satani we numubeshi ewe mudamu Ewe mama. anakumvisha Anakusikilizisha. ngo nubundi Eti na n'umugabo giza. arabikora Na Bwana ngo nawe anabifanyaga. bikore. Aseme nawe bifanye. N'akazi kiwe. Ni kazi yake. Ugapfa kwemera Unakufa kukubali. umugabo akagusanga muri Mume hoteli anakukuta hotelini. akagukubita inyundo Anakupiga ukamaramara itamoneza, Eh, itamo Yesu, nawe satani we numubeshi. The devil is a liar. Satani Leo numubeshi. nitamukanyaga na Uno mashuti ya munsi ndaza nguvu today. kumuhonyora. So iyo turiko turavuga Nyakati aya tunasema majambo aya maneno, turazi neza ko turi mu gihe cy'ubuntu. tunajua vizuri tuko Twera nyakati za babariwe. neema, Ariko tumesamehewa, attention, lakini bamaso Yesu abamarayika bari kumusama Yesu wamalaika ariko yanse kumvira wangemdaka, shetani ngo aguruke. lakini alikataa Imbabazi kumtii shetani. zinakurindiriye. Msamaha unakusubiri, Ariko reka kumvira satani. lakini acha kumtii So shetani. Imana izohezagira abayihimbaza nizo kwigira ihezagira abahimbaza satani kuko uwo wumviye niwo uhimbaza.
Mungu atabariki wanayemwabudu, lakini hatopimaga kubariki wanaomwabudu shetani, maana unayeabudu ndiye anakubariki. Let me say this. Reka mvuge ibi. Mwitiro azoja abamara bakijijwe ariko ntiazokwigera haje abamara bo mu mashengero. Mbinguni pataenda makahaba wanaookoka, lakini hapataenda makahaba wa kanisani. Narinzi ko biza kugenda. Nilikuwa najua vizuri kama vitakuwa hivi, lakini acha nipane message yangu. Le ciel n'est pas une poubelle. Ijuru ntabwo ari aho batumucafu. Ijuru n'ahantu kanaka. Mbinguni ni fasi Imana ibaza fulani. kutweza imbere ko twinjirayo, kuko ni yari kutujanayo n'umunuko, bidusaba yuko itweza kugira ngo tujaneyo. Ariko laver la tête d'un singe c'est gaspiller le savon. Umuntu Imana yeza agasubira mu vyondo, nico kimwe no kugaspiller amaraso.